Let's go. Presiden Donald Trump ulong ba ula ban penkut no kajing ai jing Arab syakari Jordan bat kari Egypt lada ki kenta je kajing dawa jong ban sim junom ya babun kinong Palestin na Gaza kane kajing le kala ban penjur ya kajing penbor ya ki parlok bakongsan hakani katan ban kersan ya kajing temu jong Trump ban penkan ria ya ki nong sok senang barok kawe jong kan katan na banta ban penbahabiang ya kane ka Gaza kari Jordan bat kari Egypt bara arteli kinong yo cingara pakongsan bah hakaliang kisipai bat hakaliang kayo kekot kine ki arteli kiri kila kentat ya kajing ai jengmut jong Donald Trump badai bat pen kenria no ya kinong Palestin sakiri jongki hakane kapor Presiden Donald Trump ula penken mauru nakane ka office jong balada ka Hamas kampelaj lut ya baro kinong sarabor jongkari Israel ki badangsa hapo khadar baje lasngi sajan dai ban penkutno ya kajing ya te kular ban sange ya siat batkari Israel ulaong ba ukwa ya kinong sarabor un pelat paj ba baro haka jaka ban pelat tangka tukat ni haka sisin pelat ngikwa ya baro ban wan paino laong biang Donald Trump Trump ula temu ban ya kendu ya usim jongkari Jordan Abdullah hakas ngitoding lada kim menjur ngan khang lat ya kajing ai jing yarap laong Trump haki nong thok kubor haba jubab ya kajing keli sisngi swaban ya kendu ya usim Abdullah tu jongkari Jordan kajing keran jong halor kajing temu ban penken riak jaka yaki nong Palestin kala penjur ya kajing penbor ya usim Abdullah tu kabakala bandon kajing syam jing hapo kari lada kinong Palestin kisah penbor bandrung sapo kari Jordan palat siteng na kinong senang jong kari Jordan kidai kinong Palestin ki baladon lupa kijai penriu ki badon hapo kari Jordan kala long ka basusi lupa namar ki jing yakan at hapreng kinong senang ki badai na kajai penriu Palestin bat kitu ki bomdai hapo kani kari Jordan Khalil Jashan badai executive director jongka Arab Center hapo Washington DC ulaong ka ba Trump ulale kalong ba ulabu ya kalawe jongka hima Jordan haka jingma shwa banikandu ya Trump ha office jong ulabu por banikandu ya Stephen Witkoff badai unong mikmat jong Trump sa Middle East labu por banikandu ya Secretary of State Marco Rubio bat Mike Volt badai unong ai jengmut jong Trump hakaliang kajing yada yakari Trump ukloi ban penbor ikparlok pakongsan hakathan kapen iru ba don jing temutan ban kan randen na kajing mut jong ki banang pen clan state sapang kajing long tarai jong ka US ya kajaka bala sapen jot hakathma bat kajing sapen karya jaka jong kinong Palestin Trump uloong yaki jaka ki badon jingma ni sate yaki sinong ki banlong ki basengan nabanta kajing mentoy jong kinong Palestin hi tu perkat ya kum kani kajing penroy yaki jaka nabanta kalawe kan long ka jaka kaba itanat sisin bala penkerya no ulong kinong Palestin kinyo yaki yeng ki bakam bha sibun ban ya ka baki don hagaza kumba mensua batkin pendon kam ban wan pai biang bat ula kularu ba pendon kam yaki sipa US ban penkut ya katai ka jaka ba kanu kajing pekan ria kinong Palestin kan long tang sipor